ناف چکر هایی به تمنو نه من نه کر بس دام کاری جدی ده سری داش بو شهیدین شورش ام همه حوالا دعوتی دقیق ریز گرتندک شهید ربرن تاکوشین و منه ناف چکر حاضر به تمن و ریزدارن وارگه ها شهید رستم جودینا و که شیورمندین جواکا وارگه ها شهید رستم جودی تینا ناس کرن سریده ام به ناو وی چکر شیورمند برخوادانا که ده جنگ هفتانی نیده لخاکور که و گشتی کردستان تی مشاندن پیروز دکن او ایرشن داگیر کرانه این دولت تا ترک و فاشیست شرمزار دکن نه ام وکه جواکا وارگه ها شهید رستم جودی خلک بوتان اینا بوتان دا اصل خود رپن شهرستانی یا مروواهی هر وها رپن کردواری یا اصلی لخوا دگیره اف جواکه جی لسر وی رپنی شیم بویا پیش کتیه او بویا خودی چاند جبوی وی گشتی دا چاندا وی جواکه چاندا ولات پروری چاندا مروف پروری و چاندا نیشتیمان پروریه جه خیانت و ببختی و هفکاری و دجمن زیده تر شان و شایان خواه به برخوادان به سرهلدان و به خودی در کتنا چاند و زمان و اصلی بونا خواه در کتیه پیش تی زانینی رو شورش گل کردستان حتی آستا که بویا خودی هیز و دستکفتی این مزن به تکوشین آخواه زیده تری 40 سالان را آنیه دجمن ما به تو شوازی و حزم ناکه به همو پلانسازی این خواه ده دنیای ده دوست حوالان جخواره چه دکل سر برجواندین مادی دولایسیلا لسر قرکرنا خلق گل کرد و شورش کردستان پراتیک دکه لباکور باشور روشلات و روشاوا لحمو جهه که دست کفتین کرد و کردواری هبه به پلان خاینانه فاشیزانه سر دادچه او دخوازه به توپ یکم ایمها بکه هری داوی اف اپراسیون کل سر باشور کردستان کی اموک جواکا وارگه ها شهید رستم جودی باشور کردستان وک دست کفتیه که نتوی دیروکی دبینن اف ایرشین کل سر باشور کردستان پکتن ام تنه لدجی گریلانا بینن دا اصل خدا لسر دست کفتین که دا باشور کردستان دا چه بوین پلانسازی یا دولت ترک یا فاشیست جبوش کاندن وان دست کفتیانن
Tabi em vê jî dizanin li beramberê dijmin, li beramberî dewleta Türk ya faşîst, astanga herî mezin berxwedana gerîla ye. Berxwedana gerîla ya ku di hemû şert û mercan de bê hempe dimeşe, weke astang û kelema herî mezin li pêşiya xwe dibîne. Ji bo wê di uslûbê xwe de, di hemû kiryarên xwe de weke gerîla astang e yan jî şerî gerîla dike, bi dünyayê dixwaze bide nîşandan. Her wiha di vê çerçevê de dixwaze hîleyekê din mezin li xelkê me jî bike. Weke di sed sala hejdeyan de çawa ku Osmanliyan û İngilîzan xelkê me li beramberî şoreşên Kurdistanê kirin ajan û wane rêxistin kirin û li beramber hevdûdan şikandin, çawa ku di sed sala nozdeyan de Kemalîstan ev gihandin lûtkeyekê, niha rêveberiya faşîst ya MHP AKP dixwaze heman taktîkê li ser xelkê me bimeşîne. Di Bakur û Başûr de, di Rojhilat û Rojava de, di hemû parçeyên Kurdistanê de. Yani hem durandena êriş dike, qir dike, bê ku jin zorok, bê ku alîgir û nealîgir hesab bike, qetil dike, ser de diçe, li aliyê din bi xelkê me dileyze. Dike ajan pêşiya xwe dixe, cihê gerîla nîşa dike û ji wane sûd werdigire. Bangewaziya me ji vir weke dew bavê şehîdan, weke civakekê bedel dayî û xwe xwediyê şoreşê dibîne, em bangewazî li her kesê dikin. Em hîşyarî didin. Divê xelkê me tevger polîtîka û siyaseta dijmin nas bike. Siyaseta dijminê me qirkirin e, nasnekirin e, tunnekirin e. Weke mezinên wan jî gotin, Kurdê herî baş, Kurdê mirî dîtine. Ji bo wê di serî de xelkê botanê. Kesên ku niha weke nanê xwe ji dewletê dixwin, weke xurucî tên binavkirin. Bav û bapîrên me bi cotiyarî, bi neynûkê xwe ax kolandinê nanê xwe peyda kirîn û bi helalî xwarîn. Ev leystokeka dijmin e. Her çi qasî niha çeka dijmin li milê wan jî be, em bangewazî li wane dikin. Bila li rex hovîtiya dijmin cih negirin, bila nebin şirîkê qetilkirina zarok jin û şoreşgerên Kurdistanê. Em dîsa bangewazî li xelkê xwe yê Başûr dikin. Ji xwe hêdî ew jî dikevin ferqê. Dijmin ne tenê gerîla, helwest û kiryarê wî li dijî destkeftiyên gelê Kurdistanê ne. Dixwaze tu nebike ji holê rake. Bila neyên leystokên dijmin û helwesta xwe nîşa bike. Çünkü li beramberê dijminekê wiha çeka herî mezin ya di destê me de ku me di dîrokê de jî kar aniye, helwesta me ya welatparêzî, helwesta me ya resen ya eslî ya kurdewarî ye. Em beramberî dijminê xwe rawestin. Dîsa bi navê hemû xelkê wargeha Şehîd Rûstem Cûdî em berxwedana şoreşgerên Kurdistanê ji dil û can pîroz dikin, wane silav dikin, piştgiriya xwe nîşan didin,
ام دجمن هوف پولیتیکا و سیاست و یا قرکرینه شرمزار دکن ام بانگوازی لخلق خوا یه دلسوس دکین که لبرانبری و ایرشا نامردانه یا دجمن حلوست نیشا بکه راب سرلنگان و سرهلدانی بکه دوی چرچوه ده ام حلوست خوایا زلال دیسا برنگه که زلالتر جور جوارگه ها شهید رستم جودی نیشا دکین بجی برخوادان هفتانینه بجی تاکوشینا روا یا گل کردستان بجی هر بجی سروک آپو بجی سروک آپو بجی سروک آپو بجی برخوادان هفتانی